Assalamualaikum penonton. Balik lagi sama gua, Bang Unus Oleng. Jangan salah sangka ya, oleng gue bukan karena masuk angin, tapi karena lapar. Nah, nih hari kita mampir di warung mie ayam. Namanya Mie Ayam Kembang Jakarta. Yuk. Wah, ini dia mie ayam Kembang Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini beneran mie ayam pakai kembang? Kagak bang. Gua kira pakai kembang 7 rupa, Bang. Nah, kalau orang sih di sini wangi. Oh, punya kali ya. gitu. Bang, boleh dah. Cobain gua mie ayam satu. Neng, Iya bang. mie ayamnya enak ini. Oh enak dong. Pakai saus dulu biar pedes. Tuh, mantep. Tuh, pokoknya biar pedes, biar mantep. Waduh, ada acarnya juga ini, cakep. Jarang-jarang nih di mari ada acar cabe nih. Di mie ayam Kembang Jakarta. Oh, acar cabe nih, mantap. Kita aduk dulu. Waduh, wangi banget ini mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sobat lapar. Mie ayam Kembang Jakartanya mantap, gurih. Bener, mantap, pedes banget, sobat lapar. Bang, ente ngapa nggak makan? Mau bayarin? Enak. Ini mau nawarin dulu. Enak banget ini minyak. Iya, mantep bener nih mie ayam. Ini cek kali nih ya. Gua cobain sobat lapar ya. Cekernya lembut sobat lapar. Empuk dagingnya. Nih, sobat lapar, bakso terakhir deh ya. Mantap, rasanya kenyal. Dagingnya berasa gurih. Mantap rasanya, gurih. Alhamdulillah, sobat lapar. Mie ayamnya udah habis ya. Nah, sobat lapar, jangan lupa mampir kemari. Ya, gua rekomendasi buat lo warung mie ayam Kembang Jakarta. Alamatnya nih, Jalan Jimbaran 1 dan Mogot Baru. Oke, sobat lapar, Bang Unus Oleng udah kenyang nih. Cukup sekian buat nih hari. Sampai ketemu di jalan-jalan nyari jajanan berikutnya. Wassalam.